Radovi na izgradnji novog vatrogasnog doma u Nikšiću ulaze u završnu fazu. Ovaj savremeni objekat, koji se očekuje da bude završen do kraja ljeta, postaće pravi ukras grada i ponos svih njegovih građana. Novi dom neće biti samo operativna baza za pripadnike službe zaštite i spašavanja, već i multifunkcionalni centar za obuku i usavršavanje. Time će Nikšić dobiti prostor koji spaja tradiciju, hrabrosti sa modernim standardima sigurnosti. Iako je pred vatrogascima još dosta posla da se sve dovede do savršenstva, optimizam je prisutan. Vjeruje se da će do kraja ljeta vrata novog doma biti širom otvorena. Tada će Nikšić dobiti ne samo funkcionalan objekat, već i simbol zajedništva, profesionalizma i brige za zajednicu.